wathola ku-lifespan. I-lifespan iqela ukuthi ukukhula kwakho uze ugcine sokungasakhuphi amahlamvu amakhulu, ulokhe usika. Sokwenzakalani? Sokudingakala ukuthi nxa siyabe sihlanyela sithole ukuthi sebenza wonke esiyabe silapho, okungaba ngumquba, okungaba umhlabathi ovuthwe njalo ovundileyo, lamanzi enelayo, lamasaka siyawadinga, lokuhlanzeka kuyadingakala ngoba okwenzakalayo kulezi ngadi zethu sikuthi crop rotation. So lapha njengoba isaka liyabe liyi-1 sokudingakala ukuthi wena wenze kuhle ukuthi uthole ama-results a-positive, ama-results azakufaka isivuno esiphezulu, ama-results azakunika i-vegetable engelamkhuhlane, i-vegetable engasoze athaphe namalayini. So ngingacela imibuzo singakayenzi practical yakho ukuthi kwenziwa njani. Ngingacela imibuzo. Asithi khona senzithi example ngathi. Okukhona sasile ngathi. Sithi sile ngathi laphana amahlamvu lami esiwathanyelayo.